Hmm. Hmm. Woi, serap anjir. Woi, saha eta? Astagfirullah. Saya pisan eta. Ku aing dilelemas dipacul, ku aing di pelakan sampe kalau pakai ngedurat aing dikumasi ya jamsut headshot M500 mahal sok anjing. Oke guys, ayo aki-aki anu ayo wae ngebacot tuh tinggal itu endit anjing ku aing balado granat bro 1 2 3. Kabur guys aing di balado granat dan si Akina udah guys. Aduh capek guys kita, aduh coba nih rap. Jadi tadi si Aki anu tadi teh aki-aki tukang barbar. Jadi sosok Aki anu teh bisa jumpsuit. Oke, segitu aja. Next konten kita akan kasih tahu ombehna gimana karena ini sudah mulai rapat nih. Makasih.